Білесің бе, салонға барғанға уақыт жоқ. Тырмамды жұмыштан жасап атам. Білесің бе, жігіт, мына ушул жерде қанша жылдан бері иштеп келатам, бир дагы жигит менен мамиле түзө албай койдум. Чынлебе? Аны жигиттер сени карабай жатабы? Айтпа. Ой, подружка, анда сен туура кайрылбадыңбы? Мен сага эмне туура эмес совет бермек билем. Мен сага азыр чёткий совет берем да. Эң биринчиси салта. Гордость кармаш керек. Анткени балдарчы шүмшүктөр да, алар желмо куздар. Алар деген кан соргуч чиркейлердей. Ошондуктан сен гордостуңду кармап, намысыңды сактап, биринчи эч качан барбашың керек. Анан өзүлөр келет. Уктуңбу? Мен эми түшүндүм, көрөм го көрөм. Мындай жигиттерде эми өзү келет, гордый болом, көрөсүң. Гордый болсун. Анан алар деген өзүлөр келгенден кийинче аркаңан чуркап, кафелерге чакырып, гүлдөрдү берип, өзүнчө эле жалдырашат. Алар ошондой. Точно келеби? Келет, точно өзү келет. Мен айтып атам го. Эй, тос! Токтот. Салта, калкачыкка тартасың. Аркасынан барба дебедимби, гордостуңду кармашың керек. Точно келеби? Өзү келет деп атам. Болдучу, эми кечке эле тыбырчылай бербей, турчу. Келет деп атам. Тур, караба, тур. Азыр точно келет. Мен сага айттым. Мен өзүм текшерем, туруп. Кет калады элестет. Кушубак кечиңиздер менен урматтуу достор, биз кайрадан эле биздин сүрөтчү байкебиздин галереясындабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз бүгүнкү темабыз Кыргызстан жөнүндө сүрөттөр тартып келдим. Кана баса биринчи сүрөтү көрсөк, бул сүрөттө таластык кыздын шурусу тартылган. Бул жерде жемчугтан тизилген шуру го? Жок, бул таластык кыз болгондуктан шурусуна жалаң фасольдөрдөн тизип койгон. Фасольдөн жасалган шуру. Билесиздерби? Ар бир жаз сайын бардык чүйлүк адамдар баардык картошка тешет. Бул сүрөттүстө таластыктарга арналган жакшынакай сүрөт. Таластык жигит үйүнө бара жатыр. Кийинки сүрөттүстү көрөбүз. Бул эмне? Муну кандай түшүнөсүз? Бул кирпич чечен? Жок, бул кирпич чечен эмес. Бул кирпи кыргыз. Мына бул болсо, бул кирпич чечен. Бул кийинки сүрөттүстө баяндала турган сүрөт, бул айылдагы маршрутка. Бул киши эмне болгон? Бул киши жол кирен төлөбөй койгондуктан куйругуна сүйрөлүп калды. Айылдагы маршрутка демекчи, эми айылдагы үйлөнүү картажын көргөзөт эле. Бул айылдагы үйлөнүү картажы. Кийинки сүрөттүстө болсо, бул айыл өкмөтүнүн баласынын үйлөнүү картажы. Бул ошо лимузин эшектеги. Анан кийин сүрөтчү байке айтсаңыз, биз уктук элек, сиз көлгө сапар алып келиптирсиз. Анан кийин көлдөн Бишкекке чейин жол кандай экен? Көлдөн Бишкекке чейинки жолду барып, пробка экен. Бул кичинекей точкаларды кандай түшүнсөк болот? Ош шаарында өзүңүздөр билгендей эле тико көп, Ошол себептен Ош шаарына майда пробкалар болду экен. Сонун, рахмат сизге чоң. Бүгүнкү берүүбүз аяктайт. Саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө. Agay, biz sizge maşıqqanı geldik. Anda 500 сом акча бергиле. Agay эмнеге? Формаңар жок экен. Агай, агантты көрүп койдуңуз. Мен деген улуу мастермин. Мына форма. Agay, рахмат, соң. Ким атыңар? Agay, мен атым Боло. Мен атым Янг. Боло Янг. Атыңар мага жакпады. Анткени мага Боло Янг жакпайт. Кунфуда чыныгы кытайча ат керек. Мисалы үчүн сен аттың Аза, сен аттың Рина. Аза Рина. Бирок билип койгула. Брюсселин шакирттери дайыма Б тамадан башталган. Ошон үчүн сен аттың База, сенин атың Бина.
Бина. Базар. Ха! Есіңерді ол. Машығым неден башталды білесіңер ме? Жоқ. Білбесіңер бұл емне? Таяқ. Сен айтшы. Ағай, бұл екі қара таяқ. Ұят балдар, ұят. Бұл сөзді Жекчан менен жетті ұқпасын. Жекчан менен жетті ұғатырам болса, анда мен автодәртін жерге чөт. Машығым неден башталды білбесіңер, анда қарап тұрғыла. Машығым мұндан башталды. Бері кел. Бар. Ушинтип бақырған үйренесің. Дава, бақырған үйренесің. Да бір жол бақырға. Бері кел. Сен Рина емес, Бина оласың. Бина. Бұл жаққа илағанды емес, бұл жаққа бақырғанды үйренгені келдік. Дағы бір жол бақырға. Азамат, ордыңа тұр. Жақшы. Бирок сілерде кичине акцент болды. Акцент болбош керек. Акцент болбош үчүн мен силерге мындай диск сатам. Брислинг диски деген. Бул 1000 сом турат. Ағай, те базардачы біз аз барып тұрып 30 сомға ала алабыз мындай дискі. Базардагылар пиратский. А бул оригинал. Ичинде 18 киносы менен. Жақсы. Керек болса бул жакта 5 тобунун ырлары. Жаңа бергиле. Ушуну үйүңөрдөн 3 мал көрөсүңөр. Понедельник, вторник, анан кайра вторник. Күнүнө 3 мал бакырылат. Ушу менен сабак бүттү. Биринчи сабак. Рахмат агай. Анан кийинки сабакта мен силерге ушинтен үйрөтөм. Саламалейкум. Сен жаң келдің бе? Эй, Жақсы. Амурың жақта іштедің келе? мен би? Клубта охрана болчумун. Клуб кайтарып эле турсам бир мамдай болгон качок келатат. Спортивка кийип алыптыр. А бизге спортивка чандар болбойт да. Ооба. Эшке сүйрөп алып чыгып туруп эле жерге нары сүйрөдүм, бери сүйрөдүм. Жаман сабадым. Көрсө шефтин баласы экен. Ошентип жумуштан айдалбадым. А сен эмне болуп келдиң? Ай. Мен каякта гана иштеген жок. Мен склад кайтарчымын, килтейген склад. Чоң. Жалгыз бе? Кайтарып, бут тасып коюп чалкалап жатам. Жатсам бирөө келатат. Урлар келатышат, урлар келатат. Келгиле дедим, карап турам мен, жалгызмын, эч кимден коркпойм да, менчи. Карап турсам кирип келатышат. Дарбазаны сындырды, эшитичи. Барбы? Мен карап турам. Дарбазаны сындырып кирип келатышат. Урдуп атышат, товардын баарын салып атышат. Салгыла дедим, карап турам. Бир маалда машинага салып, машинасын от алдырып кетти. Кеткиле дедим, мен карап турам. Мен звонить еттим. Милициялар келди. Шеф келди, ызычуу, баары ызычуу болот. А мен карап турам. Кестейин. Ошол. Ошентип мен жумуштан айдалып кеткем. Сону атасың, карасаң. Мындай деген карап туруш керек, кара. Тана, молодец. Мүмкүн шефтин баласы болуп калат, Сен гений турбайсың бе? Сакен. Окей. Кире, форманы. Жакшы, чоң. Доске, качан движение кылабыз? Доске, настроение жок, койчу. Не болгонча? Үйдө жаңжал болот, Доске кичине. Урушуп атышат үйдөгүлөр. Кой. Айшта мен ашпамбы? Жок, Доске. Бобик менен Лола урушуп.
Айтың бе? О, доске, қойшы. Қойшы, ушла проблема. Доске, қақта проблема. Ты Лола кетіп қалды, 17 күчігін ерчітті алып, 4 күніне. А Бобикчи? Бобик тамақ ішпей атады, доске. Финалды жүдеп та кетті, арықтап. Қойшы проблемаң, доске. Мен гөр движение қылайын, движение. Не движение қыласың, доске? Идея бар, доске. Не де, айт. Диск бар ма үйіңде, DVD? Бар толтыра, доске. Алып шықта, доске, саталы. Керекті дистер, доске. Айтылап көрмек білем ошоның барын, ойласаң жөле жатады. Давай алып шық, сатабыз. Нормально ақша болады. Қылалан да, доске, кет. Давай, мен место қарап қоям, сен дистерің алып келер. О, давай. Гөл ала келіп. О. Диск алабыз, диск. Келгіле достар, диск алғыла. Жақшы дисктер бар, пиратский емес. Салам алейкум дос. Алейкум ассалам. Сеники? Менікі да. Қанша сомнан дистерің? 50 сомнан. 300 Спартанцев деген кино бар ма? Жоқ дос, бізде 300 Сарбағышев деген кино бар. Жақында эле байке үйленген да, нарынан 300 құда келген. 2 бычке тығып алды. Мына ке. Ужас кино бар мындай. Ара менен кескен, бычак менен қан. Ара, бычак, қан. Ушундай кино бар. Мына ке, енемнің сүннет тойы бар дос. Бычак, ара, қан. Қорқасын көрсең кім біледі. Мында башка ужас жоқ бе? Мол киноны көрбейдің бе? Айгерім Расул қызының мындай жараланған турналар деген киносы. Қойшы, бұл киноны көрген, ужас емес па? Браттан, реальный ужас му? Ушундай да кино тартмақ біле, қойшы. Ужас. Комедия бар мұны көргенге? Комедиялы? Жоғарғы кеңештің бардық жиындары. Бірінші сазыф, екінші сазыф, бары бір сборникті. Көрсең, жаман қақат өзің, братан. Дос, мұндан башқа дистерің жоқ па? Мұрат, мол дисті албайсың онда. Еріс байкен мен жеңем үйлен тойы да. Бұл жерде комедиясы да бар, дойы да, бүт бары. Бары жақшы. Ұршылар келген. Байбек. Өлі соң? Мейлі, көр, манайыңды көтеріп қоя. Жақшы тұра. Патчин, доске. Давай. Диск алауыз, диск. Келгіле. Куба. Еріс байкем чалып атты. Қойшы. Мен сен сөйлешші. Ой, Еріс байке. Жоқ, тойдың дискі біз алған емеспіз. Білбеймін, үйден қарап көрсеңдер. Жоқ байке, жоқ. Точно айтып отам. Не дейді? Өлтірем дейді. Жет артынан. Брат! Жейна.